your best YouTube channel. Why media? Okolenga nga bida. Esize yoli kweyongereku. George butirero yogana bakuliya. Nekyo baba. Nekyo. Why media? Omulungi ali kwa Why Media bambi chabe ekyokolo kubanga tugobera kitwizamu amaani. Nasaba bayakaba kali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira bambi owe fabusele mbikado. Igobone mbozi defe bambi tokoma kubona obone anovao tokusaba o subscribing nekindi o sharing gaba embozi do mu group sedenda wona woli uli kubona mbozi ya Why Media bambi jigabe kituyamba nti embozi zino dituka ku muntu oboli awo asobola kuba n'obuyambi iwo bwozira okuyamba kwa abantu bano bambi betu baletera ngabe muri kumbona ifa tukaliye no wa Mwami George okuboneka nga tuana okukyusa kubulamu bwe era nga eyenumba yoli kubona bambi neyo basebe ni banyabo yamugirenga musonda ko kubambi akasente okuboneka nga tumuzimbira ave mu kayumba kano bambi akaisubi abayaka ino kuba kobera nti Mwami George na mbaletera ababa 2 weeks ago oluvanyuma lw'okufuna amawulire ku kyalo nti yali Omusaja bambi abana be ye bamusulawo nga ali mu mbeera mbi asula nga talire azirango ye alina envuyiri azza sente dimwako era nga bankati ebiseera byali bisinga George nga asiba mu nsiko kujja kunonya kubukubuku bambi obuko bwaidano yabuleta yabuguza abantu abekyalo bamuwamu 5 olusanvu oba olunana yagula kyadda yagwira ku nenana oba oliso okuyenga omunu mu maadi amasu yali aida yabaawo ayenga yazaala wabula abana bamwerabira era abana tibamwenda bakabukobe nti muzeeya afwali so oluvanyuma lw'okulaga emboozi eno abamuziza kisa nga bakulembera mami waife Chantal babagire nga batuwa ku buyambi emere n'ebintu ebindi era nga byebavuireku iliyo mami wange owundi mwayinaze omusiraamu omukyalo yampa ku sente atandika ku omulimu ogw'okubona nga tuzimbira George bambi enumba ave mu kayumba kano akaisubi kano bambi aje kumunumba yanawira ko kwemirembe mwidi bulungi nti oluvanyuma lw'okufuna obuyambi okuva wa mami Chantal twafuna okusomozebwa nti George ebintu bye bamuwa byali nga tibijja mu numba naddala ompaliso twaleta inchi mukaaga wabula akayimba kali katona ino nga tasobola kugufunulula era nga George habaire nga asula era nga yefuniemu ng'omuntu yayeno omunaku era nga wemba kwali kusomezebwa kw'amaani kuba ekirubirwa kyaifa kyokubona nga tukyusa ku mbeera ya George abeekuku mu mbeera yesimise embeera esanuka bambi kyali nga tekituukirire era nga ano mwayinaze oyakati no Yazid akasente kakano gyotandikeku era nga bambi omulimu twagutandiseko ni bana ifa abandi aye batugemera kuku nga muganda wange Farouk so tuli eno ofurazi bamwe abompa okubona nga tutawo numba ya George eya futi 10-12 rumu endala bambi yanabanga muniyeyaza era nga omulimo gutiwe guli nga woli kubona enumba bagizimbye yabusawe no tuli kujja kusiba linto ngo woli kubona tuli kujja kusiba linto otanana amalo okusiba linto akinaba kisigaire kya jasi kusereka otunamalo okusiba linto akinaba kisigaire kya kusereka okwigala tulina okutaamu olwigi standard 3 then tulina okutaamu na edinisa era standard 3 edinisa eryo
era nga tujja kukozesa endigi n'edinisa oba oliawo ebiri metallic tutwenda bino ebirumu enseete bino ebiri wooden ebyembaawo tukwenda dire nga George yena asobola okuyingira mu nnumba ye yeyigalira munda aye tujja kwogerako ku naye tujja kufuna okusoomozebwa kuba ajja kweyigaliranga munda nga aziramu kale so afuna obuzitulidi amusitula kuba mu nnumba ajja kubanga muyenka azira mu idukulu aye George kujja kutukobera ku mbeera nga bweri kujja okuba so basaba ni banyabo nga wembakobye so wano we tuli tutuse ku wall plate tuli kujja kusereka tuli kujja kugisereka tuli kujja kugitaako kwa mabaati then oluvannyuma tusuubira okukuba plaster wansi ni munda mona eri kwenduba okugikuba plaster wansi then ni munda ni kuliya kona tukube ku plaster aye nga amaani gano nga Yolisigira ni tiimu yange nga nze ngazira amaani gali yeimweyo so nenze kubalaga ku mulimu guno nga guli kutambula nigo tutuuse era mbakabuka ndi tukayenda amaani tukayenda akasente tukeetaga ku buyambi tujje mu maiso n'okuluufinga tujje mu maiso n'okwigala tujje mu maiso n'okuba plaster munda then ni kuliya ekyekinaawa nga tukali kugimugemya tuida kwenda kutoyi azirala twini waka azira weyeyamba abira ajanga mu nsiko sotomana tutya nti asobola okujeyo omusaja gwamukuba mu kabina ate George yafuna obuzibu so tuida kwetaaga bambi toyo bala twin nuko tunafunayo ku futi oba 10 nitumuteraatolawo ku ekintu kyasobola okwegamamu okwo akuba akatakano kakaliwo wasobola okusema toyi bambi twamuwonyako okubambi okujja mu nsiko okujja mu bikade ebyabantu okujjawa aye nga biro byabera nga wembekobye biri kujja okwenda mu kubambi akasente okuboneka nga bambi ebiroto byaife bituukirira byo tuli kubyogerako ku bwogere aye biri kujja kwenda mu akasente so embere teweri nga wembakobye inze kasoka ntandika ku mulimu guno gwokubona nga tukisobola mu bwa George enkambi yange ne banange tujikubye no mayuge tube eno kunja paka igulo nzembe eno owange yensula iganga ngolola igulo okubona nga ebintu bitambula bulungi omulimu guno balinga abandelegatinga ate ifo twasema kwa demonstration batuko bakudelegatinga okola ekintu ate wena todelegatinga ekintu oba tokitaire munsa so embere teweri basaba ni banyabo nga kyene enzoba kuba tutuketaga bambi ku buyambi tuketaga ku buyambi okujja maiso n'okwigala ennumba ya George okusereka ennumba ya George then okuba plaster wansi mundu omumona then okuba kuliya then oluvannyuma tuida kwetaaga bambi n'okumuzimbayo ku katoyi abala twin so bityo n'ebindi tuida kubiboneranga eyo George tali mu mbeera nungi nga emubwe ine engoye nti tuli ku kyakuzimba mala yera enambala yekalemi alina akasati kala n'akapale kalala eringa oba oliawo ibala era loti lyante webakoba era bino byataawo embeera nti George buli watambula ku kyala abantu bamwidiko abaidye engoye dabamu babeere bamulengera ati noyo ali kwida kuba tasobola kuba bulako baidya yambala esaati yeyenderwe yakusama n'empale ye yakutuka n'ibideko edenkutufu so abantu bamwidi ku kyalo tasobola kuba bulako abeere bakati George wuyo naali kwida so ndowooza bino ebyokukyusa kungoye tuida kubikola nga tumaze okuzimba nnumba nze nga Yolisigira ndi eno ndibona nga ekizibu ekyenumba n'ekikulu tulina tusooke tuteewo George wane wagamba nga asobola okulambalako ko ng'alina emirembe then oluvannyuma bino ebyengoye niri tuli kujja kudifuna era nsaba busabe Katonda nti nga tukali kumugemya nnumba eno George abenga baziza kisaba bavuireyo bamuweire kungoye kuba engoye dode twenda nti dali kujja okuvaala kunakulele mulindwa olw'okumugemya ennumba ye wena bange weire anirire kuko era tumana Katonda asobola okutuyamba twayogera ku ni George yatulako kwenvuiri edo twabona ekifaanyi ekyendawulo omuntu yetukyusisa obulamu bwe so embere teweri ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe like and share our videos
Omulimu gutye guli kutambula. Ayekisiza kunsanusa ku kyalo kono kiri nti twali twakatandika akantu kano twawuza nti mulimu mutono era tikali kujja kwewuunya abantu kuba kabaye kaluumu kalala just futi 12 ekisinze kutwewuunisa kutusanusa nti buli lunaku abantu ab'ekyalo bambi baida gano babona ku mulimu guno baida gano oba omusaga akweta kwerolera babona ku mulimu guno era wabona nga abantu bayogera ati abana ngoka ali kufa tiwevumanga oyo ni mwingire busayi nafunye numba obona nga abantu baida obona kuncho abantu ab'ekyalo baida baba wano nga twakatuuka saawa 7 era obona abantu baida gano neigulo era abantu baida babona ku mulimu gwe guli kutambula so ifo bambi kino kitwizamu wamaani era tuli basanufu nti tulikola ebintu bino nga bambi n'omulimu abantu ab'ekyalo bambi bagusima. George olibona enumba neyo awo wetuuse njibwene so era nsimye simire yala Mungu akurizeewo byetwayogerako obuugere buti biriwo widukira gano mukusoka wankubanga nakanti yenda abantu bakuyamba kyako baba muzakisa omuntu anakuyambewe kyasobola kyakola ki nekyo baba era nga mulukino okuba oza kyosalawo iwe omwene era nomukusoka nayogeranga alowooza nti muvuka wakalogodo be wali muntu mukalamu kuba kibayogera kyona kituuka ine baba wange kituuka ine so enumba yiyo era tuli kulwana eno tubone nga buli saa eno bali kusiba linto ekiri kujja enabanga ewaire ekiri kujja okwiraku kugisereka kutaa ku mabaati kugigala then kubona oba ni plaster okujja kuba plaster twende wemule ati fidi plaster ko yabanko byenga ati moyo omukubira plaster wati anasobolanga okusimula ndakusobola nti ndakusobola kubamba n'ekizira pigano wenchifune nakutegera okusimula ona solanga ogemeke ekisimula abantu bakulooza ati ejja kubangu bwe jabangu awo kanduka tuntuno mo bankole minene gino mo kusimula obusimula mbateri musiru so tulikuja kutaku endiji edechuma era nga endiji edo weyigalira munda mule ayingira weyigalira munda omwo so abantu balika ati ozira mufumbi osula munumba wenka tibali kwagana nga oli omwo wefunira omwo wenka Katonda n'abitaawo yabitoolawo Katonda n'abitaawo yabitoolawo enumba okugibaamu enumba busaaga eno likujja kuba oberenga mukala akantu katono kafumbiro nga naali kukwenda alengeza muka tuli abono bagasosemu aye buti eno ndasobola okugibaamu wale ndi mulala naakola ntya okolenga nga bida esaizi yoli kweyongereku ni Muzeyi George buti atandise kuba international era ava kwogerako kuno omuntu ow'okuliya bambi ava kumunsaba ati mpandogereko kuni George mwire kukoidoboozi lyeri amuvudumuko era buti George George buti lero yogana bakuliya nekyo baba nekyo yali munsi dakuliya era niwe mwene kumonda ogezaako naye lero yogana bazungu nandimwagainega ngati niwe abawawa media bambi George owekyali eno yali awere musubi muganda we yakubye mbu George yamutukira nga alina kwenda kweyita ati ndikujja kweyita nja kwetuga ensi eri kuniga buli saaga eno bona twayidde eno ayi aliwo omukyala avaako nkuba esimu yakati ndikwenda kwogeraku na George ali munsi dakuliya era George bava kwogera ku masimu titegere be bayogaire ayi nga ndibona nga George nga amwena biki lero yogana bazungu yogana bayo bibale birungi tibale bibitogere naye takuba ti lwaki mwogere mu lusungu nze tyasoma nti twasoma otya tyasoma wakuba mukyakumaka George 0 George obulamu kuva iranga obulamu buti bulungi era tiwasoma tukamukyakumeka mbuntu bulamu bakusomesa kupaka wa 0 wile P1 tuwajja George
twenda mazima ngobulamu bwobairenga ti bwangu obulamu tu ayi wali wasoma isaako abaana omwana wo oyata kwenda wamutusa mu kyakumeka siniya 3 ku kitundu ate olwo muwala kyamukaaga iwe tuwasomaye wasobola okusomesa abaana wabatuusaako awo abo naye bajja bwido muntu asinga kwenda mazima tinikyo okay kale katubireke bambyo ni George ayo nsalumisa nti batandise kansubire ida kwogera ku ni president wa America ina ali kumpiko kupira mumpeko kwa Omusaja oyo ayiko bola igira mu luzungu atatwaidi luzungu nawo no mukisa no busibu bwe buli ojja kuba mutafuta wange iwe mpaka kyobokola yeganga yokwe ebigambo bitandikirwa ku ebyo luzungu toswa kuwadira wo kintu kyotakula nakyo tidikyo bugano wali wakoba ati how are you George tasobola kumwiramu tisobola ayamba ntegera nti ayikuna musa mbandegera nti ayikuna musa okay bambi so George abatandise okufuna emikwano ekyo ababona okwogera kunige baba likwizamu isubi era kukulaga nti toli wenka ensene kakwetaga yes abaana bakwerabira haya abantu bona basigerewo bakakwenda so bawongwa idi otumubulamu bamu okusomozebwa tofuna kintu kyancho na sitani mutimago olwembera yo wangaliramu no eri abantu abita ku mumbere eno kyovu bona bavao bakaye bakuyamba era wona ba mumbere anungi nze idi nti abantu bida kusigala nga bakakola ki bakakuyamba so enumbe eno okusulamu wenkange babe bakubyenga ewe ntegekedde okubufuna omuntu okadirowozaako oba ojja kubeeraawo nja kubeeraawo oti anti bakazi balya ino kulya nakunwa kentenduka tolina mmere bakazi bagiryeko abetenda ntera kulya mogo tenda bamulyeku ndidi benda mogo tenda bamulyeku okay so George nga tukomenkeza bambi webaze bamuza kisabambye batuyamba abantu abakubeereirewo abakuyuwirewo omubiri oidi okuyuwawo omubiri abakuyuwirawo omubiri so webaza abantu bona abakoze ku kibakola okubonanga balwala ne bakyusa ku bulamu bwo bebale erala Mungu abayizewo buli kibagamanga ku kirumuke nga mangu kide bali kuba nsubira nti zena ndakufunayo kafuna kuti osubira kufuna kiki kayenda ngeno mbewaire tenkaenda baba wange nenda kagali kana kagali kamanyi gakifuba kebavuga bono bavuga ku kyalo bomanyi gakifuba bono koyenda kuba obula nti mwina ali wala mulwaire nga embira tukayikutukana bulungi oserengetera kuwaja wakola ki wabala musamu waira n'okutuma omuntu mu mayiro nga ebiro akando tumana kagali kakojja baba nakobaki cyane bayitede mu kuba nti mama kibalo kibandokeza nti kyabwerere ntawo biki byala kenge mai obero maze ibanga kinga tujja mu nchiko da kyalo ibanga dyembona bune mulino paka omwaka guno gwa musanvu nga tujja mu nchiko da kyalo nga ntambulira mu nsiko nga ndiwulira nti batyeme bali n'ensonga bali kwogera ku ede kyalo tojja nga tujjayo otirwaki enfwana mune bizibe na mu ngeri danga nga tubindikiza kujja wabana ko munanga gubaga bikere wakotu bikere bingi biryawo nomuna giryawo abo muna tiba bashikire so enfana yonga ekuti so kujja mu bantu we bayo no balera so tunaba tukuzimbe enumba yine kujja kuwa otunaba nga tukugulire engoye notayiko kuninda biki nengaito tusubire nti ojja kutandika kujja mu bantu meyoba ngobiye ogira musiko wabiga tindikyo osobola kujja mu bantu okufunanga ekinda musada abayira atya wa mukazi atya abayira atya kale wekumira mu ngeri yeno kusaba nti ekizibu kino kirimpwako tuligamagana ni banange tindikyo so embere yensikebere tya obulamu obusinga myaka nga 7 gimaze ngoba mu nsiko nabisolo biki embere bere tya mu nsolo eyo emisala gikusumbwa ngo giro koloni obuko be niwe ngubo ne raidondirayo mewe wetema ido tubona waje walima tuweka kuba kintu kukutisa ku nsiko eyo obachi obane kanga nza kyakola nti nze yina kikubira nti nekanzo omusoto abane kanzo ensolo abane kanzo ebyo byange tindikyo byange seta kukuwa man bibyo
byange mendire enkoberani obwonti eyo nti nabwine kino idde onkolesa eki kote yakyade naidanga natiireyo oba biminga byange nze akaana kinaka nti mfuna ekizibu eyo nze kale bambi leka tubona ebintu ebinatambula nga bakama beffe bali tugemera kuku nze ndi eno nze isalo lyankubona nga enumba eneweire era nga obulamu obukyuse kendi kufuna kwakola ndi kafuna mboneke nga nkyusa ku bulamu bwo nga era niba nanga abona bandi dienkola yange bajiide bulungi kiri mwana mubi oba olyawo bandi beka tubakali wala ninze so leka tubone ekinaabawo kyonkyona tubone ngembeera bambi ekyukakyuka kuku era nawulire ne mpulira kukwaba ekyalo mbeere nga nti emenge eyo nga aliko olufuufumu ati bajja kukusanukiraku baida ku kodi mbubenzi bateewo oba kodi kabaga oyingira numba oba weno biwulireko mbenkaali toliba naso buli kintu nakyona katonda ali kuteramu omukisa so leka tusale katonda ebintu bijje bulungi kale bambi oyo ni muzeyi George nga yogera kunife eibanga erisinga abeere nga awangayira mu nsiko na bisolo nga anagana misoto eyo yatambulira aye katonda ali kutuyamba nti okuva etwatainga kaweefu bono tukubona nga obulamu buli kukyukako era tuli bujja kukyukira era ni wali eyo ojja kubona era nga ekifaananyi kijja kubaawo kuba ajja kuyambala ku ngoye enungi nedemvu betudda kusaba katonda dewe edda kulitoolako abe omuntu omutegeevu tulikwenda atandika okujja ni munkiikedde ekyalo bambi yena atesera kwawanika omukono nga bamulonda ati George okoba ki tiikawo kobe ati oye nanayogera ki so biti ebiri omulimu wano we gutuuse oba nga tukalinda ku buyambi okusereka deni okutaamu amadinisa n'endigi okuba plasta mundani kuliya so bityo tudda kwetaaga tooyi kakirungi amatafali gakaaliwo oku ayi sente d'okusima ekiina ni tooyi byona tomana embera eyo tudda kwetaaga kunisola onaba katonda atuyambye tabyo gano munzikiza muzeyi George ava kwogera ali kwenda ku kagaali kamanyi gakifuba nti yena kamuyamba kuku okutambula kuku ane baba mwesa kuba mwakalimu kwa amaani agewulira kagaali kabaawo so bityo ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos.